Kuthi-ke nakungena wona-ke umnyaka wa-2022 kwaba khona-ke imindeni-ke lethokotako ngekuthi kube khona-ke emalunga emndeni langetekako. Kanzi namhla-ke umsakazi uvakashele sona-ke esibhedlela lesikhulu saseNazarini lapha-ke kaManzini lafike wathola khona ukuthi nangemambala bakhona-ke bantwana lababelekiwe. Sesikhulumisana nabo-ke batali-ke balabantwana bathi-ke bayabonga kakhulu-ke kusomandla ukuthi abagcine kude kube nyalo nekuthi-ke abone-ke kufanele ukuthi bathole bantwana ngalo-ke ilanga lecala leminyaka wa-2022 basho nokuthi bafisa ukuthi labantwana bakhulele kuye-ke simakathe. Ngambonga nje uNkulunkulu ukungibusisa ngendodzakati umnyaka uqala. Kukhulu kimi lo. Nalokuthi nje iphilile kude lokubi. Ngifisa ukuthi akhule angumvalo khona simakathe, akhule amesaba uNkulunkulu. Akhulele nje esonweni. Sijabule kakhulu mina yethu. Sijabule kakhulu futhi kakhulu. Ngibonga nje ukuthi aphumelele angethwalele ngendodzakati yakhe. Lokuthi nje aphumelele aphile nakulesikhathi lesi semkhuhlane. Kukhulu kakhulu lokho. Ngiyabonga kakhulu uSimakathe. Uthandazela ukuthi aphila akhule afunde. Lo mndeni wakanhleko uthi utakwena konke-ke kusemandleni ukuthi umane-ke lo mfana-ke umkhulise khona-ke enkonzweni kude-ke atoba ngumfana lonelisasa-ke lelihle nekuthi-ke abe ngumfana lotabalisito-ke esiveni. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel, ngingeri Khalus ngaManzini.